meeting ezulwini. Hallelujah. Bizwe ingelosi and liyamveza iBhayibheli ukuthi noSathana wabakhona. Amen. Now umbuzo enginawo ukuthi uSathana uyapi kwi-meetings zasezulwini? Ngoba bekufama naye uqoqa amadimoni nama-devil worshipper nabathakathi bahlele. Now endaweni buSathana abiza meeting nezisebenzi zakhe uyo attend meeting yasezulwini. And kuyabonakala into edala buSathana yo attend meeting yasezulwini angabize yakhe meeting akakwazi ukubamba umhlangano engazwanga ukuthi ezulwini kuhlangenwe ngani. Into emenza a visit ezulwini uya awuqhubeka umhlangano wakhe ngaphandle baazwe ukuthi ezulwini kuhlangenwe ngani. Akanalo uSathana uhlelo lungekaphuma uhlelo lasezulwini. Akanayo iagenda uSathana engayizwanga ukuthi iagenda yasezulwini ithini. Amen. Now into wayoyenza ezulwini wayobuka ukuthi kuhlangenwe ngani azokwazi uqala wakhe umhlangano. Ngoba before uSathana ahambele indawo uqala jonga izulu ukuthi lizawuhambela eziphi indawo. Before Satan decide ukuthi uzoyobhidliza kwawapha amabandla uqala bheka izulu ukuthi lizawuhambela wapha amabandla. Before Satan plan ukuthi uzobhidliza iphi imitshato uqala bheka uhlelo lwasezulwini ukuthi uJehova uzawuhambela eyiphi imitshato. Ngoba kahlela uSathana izulu lingekahleli. Akalenzi phutha akasihambi istrato singazohanjwa nguJehova. Nkosi yami haleluya. Ngithi uSathana akahambi la kungazohamba khona uNkulunkulu. Uma ubona uSathana edlula la ungabaleki yazi bana uJehova uzawudlula. Uma ubona uSathana ngena ngalomnyango ungavale linda noJehova uzawungena ngoba kangane la uJehova angazungena khona. Nkosi yami mzwe kule meeting uma uJehova ebuzibumthintile na uJobe emva emakhulunywa ngoJobe waphuma wahamba wathi ngiyabonga bengizofuna lokho ukuthi ngubani osehlelweni likaJehova ngoba ngihlaseli noba ngubani kodwa ngizawuhlasela abasahlalwane. Ngizokutshela lokho namhlanje ukuthi into edala ubushaywe usehlelweni lukaJehova. uSathana uyakusonda ngoba usahlalweni. Usehlelweni. Usehlelweni likaThixo wena. Usehlelweni likaJehova. Uyabona le plan uSathana nayo yicopy yeplan yasezulwini. Le program nayo kufotokopele yasekhaya uzawuhambela abantu abazohanjelwa lizulu. Awukuhlelo lasekhaya wena ingaka zikushaya left and right usehlelweni lasezulwini. Ngalohlala phansi ngaloko usehlelweni. 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 Usehlelweni.
into edala bisitha sihlele ngawe into ubusehlelweni. Uma uzwathi ama-devil worship ahlelile ngawe ungakhali baphethe ikopi kuhleliwe ngawe ekhaya usehlelweni likaJehova. Endilalela ngeke uphume kolu hlelo usekhona kolya. Ngeke uphume kolu likaSathana usekhona lo likaJehova. Ngoba into edala bakuhlasele uhlutshwa zizinto uJehova azozenza ngawe. Uhlutshwa luhlelo likaNkulunkulu akangeke kuthande usesehlelweni. Bezalwane, uSathana akayithathi serious into engathathwa serious uNkulunkulu. Ubhizi kakhulu akanazo isithukuthezi bazalwane sokulwa nezinto uNkulunkulu angazozibusisa. Akanyathela uSathana la uJehova angazunyathela khona. Akabambi la uNkulunkulu angazubamba khona. Uma umbona uSathana ebambe la unganibalekeli yazi bakunesandla sikaNkulunkulu sazawubamba la. Haleluya. Uma umbona uSathana esenza disorder bandle lakho hlala ngoba lusehlelweni likaJehova uNkulunkulu uzolihambela. Lezi problems ezikushayayo akho nto embo yenzile. Problem usehlelweni ukwiprogram kaNkulunkulu. Kwiprogram kaNkulunkulu. And usekula kula program nje uSathana usaza kuzonda. Uma ufunda incwadi uNkulunkulu